پارێزگا دهوکê bi siruştê xwe devereka çiyayî ye. Salane jî li wer zêhavînê agir bi çiya û aqarên vê deverê dikevê. Oroberekê mezin ji daristan û erdê çandinê disûjêt. Ev vêegerê jî kartêkirneka mezin ser rûyê erdî û şinavçûna daristanê û jîngehê bi giştî diket. ئەە بوو دوو ئەگەرە زەڤێتن ئەگەرێکی هەی کو مرۆڤ بخونە وی چندێتکەن و ئەگەرێکی دی هەیە طبیعی بەس بەرە پتر مرۆڤ مەفرۆدا جهێن پەیوەندیدار و پەرستنێژینگەهێ پتر ڕۆلێ خوب بینن و پتر کو حراستەکە شەدیدتر بدانن بۆ vê çendê ئەکیت سوتناوی گژوگیایی gelek gelek تەسیرت خۆیت هەین کارتێکردنت خۆیت geleket خرابێت هەین هیشوانە ژینگەه پیست بیتن ڕیە عردی ئەف مایکرۆبایۆلۆجی ئەف مایکرۆئۆرگانیزم هەمیت مرن و همی تأثیر پیته آخر دن آخ gelek بسر بر بیتن هر روزا انسانی جیکو داروبار گله جرا صوت نواک جیاد بیا به هندامازم بوی داروبار صوتی یا دیاره کو داروبار سبب آن اگر رئیسی اکسیژن نه کو اکسیژن دن خلکی لو ما اوه همی بنا پاشمایی و خرابیت وان صوتنا ڕێڤەبەرê ژینگە dihûkê deta zanîn ku li sala derbasbûyî wan planeka baş bۆ rêgirtin hember diyarda agirberbûnê hebû. Elê ev sala dapegerê kawdanên niha wan hîç programek nîne. Hevdem giring dizanît ku hêlên agirî eşilayê dezgehên hikûmiyên peywendîdar û cûtyaran ve bihêne durustkirin. پار ما برنامه که گلکی باش هبو کو وک هوشیاریت ناف خلکی دا یان پر هاریکاریار خرابه که کو امشیانه هیلت آگری چکین الگلک دورا جه داخله کو افصاله یعنی امنشیانه چه برنامه جیب جیب کین هرج بر یعنی ام بیجیم وان کوداند ویروس کرونا بس باز بیجیم خلکی مجی پراسی هاریکار نینه ایکش لایم هکر بیجیم بری که هکر آگرک بر بابا آقاره کل گنده که همی خلکی گندی دا چتن پشکدار بتن کو اوی آگری ومرینتن نو که کس وناکت هری که دی بر خودت ایکی و دی احتمال پیوندی جیب جهت بر یعنی ام بیجین پیوندی دار ناکتن او جهه داخله لو ما از بیجم کو روشن بیرت ناف خلکی که دا بیتا بلاوه کرن یا دویجی از بیجم هیلت آگری پیتویه بیتا چه کرن شلای جهت پیوندی دار چه وک حکومت بتن یا رخراوکا کو مالگهت مدنی بتن Agirberbûn çiya û aqaran û sotina daristanan wekû diyardêlê hatiye û matirsiyeka berdewam e jî li ser roberê keskatiyê li parêzgeha dihûkê û jîngeha deverê bi giştî. Ya pêtiviye jî kar li ser astê hişyariya hevlatiyan û bi cêînana rêkarên rêgirtinê li agirî bêhte kirin. Amed Brîfkanî, Kanala Osmaniyê Peyam, Duhok.